Sai fua manuel nei fo Australia Samoa, ele mai aiol nei fo vai a songa lue, ai alo mai il wha opoponga o Atamua, alau Samoa Entertainment TV, mai apia. Ua talia le ainga o le fale tua o le tama ua maliu, le ifonga le ainga o le aveta vale lea na afia ile soifua o le tama. Sa tau fia le fal mai mto atua mai u ina maliu muli muli ane ai. O le ifonga sa faya isa tangaloa sa longa, na pula waile uso le li ina avea le taavale le ia Samoa. E peon wha amaunia mai le tina o le atali iwa maliu le fionga whenunuti na otala. E le tali mai le fionga whenunuti ni o tātou fasilingia. O le ifonga po le whata senga whalenga nuu le ainga o le ave taavale. Na tau nuu lava i le tae ao ua malamalama. Na alusawa i le ainga o lona whaletua le sa mau paolo ailo na atali. Peita e ona nafi sa tau mawhai ei tālo sanga a le fionga ia whenunuti i le official whaamsinonga ma le pūlenga o tino maliu ia pia. I le fia vave ave ai i tuolo na alo e teu. Ai mulmuliane wa umalawa nafi e leise tali mautu ua maua ma toe fo ia tuai sa la fai. Ai ua fitai toina ila fo i male i fonga le ainga o le avata vale. Ta ua fo ele tina o le mana onga lava o lona ainga ia vave ave i tua lona tali e teu. Ai talu o lo o whaatuai ono o susu e ngā leo leo o whaatino e pei ona tawane. Ai o atul tal sanga il whaamsinonga ma le pūlenga mta upu whaapea e pei ona ia whaamatala. Mai ua toe malanga mai e foi ia pia i lea so e whaamautu laval tal sanga mo le ave i tua o lo lātou tangata e whai ona toe sauninga. Pei tai, e whaamoe moe foi i le whiutana inga ma le ofisa o le whaamsinonga i le so. Ai o mtanga ruenga o leo leo ma le lato susuenga. Ma o mai ai i le tae ao e le o mautonu lava lona ainga i se taimi e whaatanga ane ai o na ave i tua lona alo. Mai lava le mtanga ruenga o leo leo o le forma i whaapitoa. A le mtanga ruenga po le lato pathologist. Whato awanua mai mo sa mua i le aso se fulo i anuali o le tausanga fau. Peitai o sa unua le fionga le komisina le tu mau le mtanga ruenga a whamsanga sa mua le i atawa. Ua abatu iaila na tāl sanga whaapitoa i le fo mai le fiti. E fsoso ani mai mo le mana o vave. O lo o iai mata upo le ofisa o leo leo a Samoa. Mo le taimi nei, e lua tina maliu o lo o iai le fale mai e mana o mia vave lava o na whaia iai sa whaatatau. Ai o le whaitau au whai o leo leo, pe on saunoa le kumsina le tu mau. O no le tele o leo leo e wha mawai atu. O isi e o ngā ruenga wha vai taimi. Peitai, e o fo i leo leo le pulenga, wa avatu fo i a lātou wha mawaenga. Ma ua ia talia ai nā wha mawaenga e umai le tautua nā fo i tamali e to alua. E au fia il komsina langolango ma le li loia. I le aso luas fultasi o le masina la nei. Mai ua wha asala lau ai nā fo i awanoa. Ai o le awanoa mo le komsina mtanga luenga, o lo awanoa lava fo i tālo sanga. Mai o lo o iai fo i wha moe moe le fionga afam sanga i tālo sanga i le awanoa. Inisi o tala mai Australia le o tō lau lau ai nei lumo le whamsinonga i Australia ni mō lianga e whaasanga isa tama Samoa o lo tua ia. Mua le sa wai na olona to lua i lumo lana whanau na fua ai ni manuanga. Lua wa fua e whaau o le o tilon to lua. Tolu whaaleanga ina o mea to tino lato fale. Wha amta fua e sunu le fale o lo o iai lona to lua malana whanau. Lima fua e whaau o le o tilon to lua malana whanau e ala le sunu ino le fale. Ili li potia leo na wha ailo ai o le masina o apelila le tausangal nei. Na mua i whaato ai ai lea mta upu lato ofisa ina wawala awa tina o sawa ai na Mosef Sosoani. Whamatala le tina i leo leo. I le taimi o le whaata o tofanga. Na whaala talata atua ilona to alua ia teia o lo o sua awa peitai. Na musu e tali i le Sosoani alona to alua ona o lo feala pele la whanau la iti sa tau whaamomoe. Na umia se taimi o tau mawhaile tina e whaamoele la pepe na mafuaile i tau lon to alua. Ma te iai i le ao ia, mauna i la lole muenga, ma toe oso atu o tapo ma takiki. Na savali ta malo i la mukuka, ma au mai ai se naifi e au pae pae. Ma toe savali anga i atu le potu o lo tangi e le tina. O le vave o ngā i ngā le tina na loka i le potu, ma le mawhai e lonto o lua ona tatala, a o whaana tina tia i le viringa o leo leo. Na malo a le tatu i ai o le whai to a mawala awane, o le pō lava le nei e susunu ai o e malau whanau. E taunu watu leo leo o lo o iai lava le o nā i le whale o lo o tauta le per whai to a maloka i loa e leo leo.
o manuanga I fōlinga ma le tuaua na whaailoa iata na tu inatu I le fionga le whaamsino o lo o io e ina ele neita ma Samoa. Whaailoa le tina ele o se teimi mua le ua whasi a ia whaapea e lona to alua mai ua tōla po ina ile mata upu e tu whaatasi lona wala awina ma le tālu sanga leo mo se polo inga whaaltula fono e pui a ile tina malana whanau mai lona to alua sa waa. E iele au malanga mai Australia, taita I mai le apostolo na lato wa fea le ofisa o le fionga le minista o tupe, mulipola ana rosa ale mulio o le vaya solnei. Mai leitu lawa lana matanga alwenga, ua whalawa I tele mai iele wha so al minista, ma le au malanga le iwainga, o lo ave iele wha mua Samoa, e pe o ana polkalame au fia, il toi fuata ino le soifua le leo le tina amal tama, o lo avantu le whal pui ma o mai itua. Ai o le atina ina o whanau la iti, o ana sosoani mai whafom tupe whaamoli, ai o le tau lai o le vaai, iana tina e tau whaatoanga. I le whaamtalanga lava lea I le itu lawa le mtanga ringa sa whaamalom whaamanui ai foi, le li apostolo Richard Amoye, male au malanga, mai le testimony hub o sini Australia, le tamaita I minista I lona tūlai mai. O lo oftaito ina I lava I tu e fia I le au malanga, ma vaenga o lo ave foi I le whaamua Samoa, e pei o tūlanga tau le soifua, ai o le atina ina o le tangata. E o lava ele matanga luenga o whaamsinonga al malo Japani, o a apa atu e asi whanau matina sa waina Samoa, I le Campus of Hope I tona I mato. O no whanga leo lo moli mawina I le moni o le onga o sa wanga o lo tupul tātu tunu. O sa wanga o itu ainga ese, pei fo I ona o atu I aile sulufa inga al tinale na fasitalu I nei wha amoa, ele ainga o lona to alua. O matua ne ai lava I tonu le atali I wale eto e mana o mia, e lona ainga ona I aiona a fianga tu mau. Ai o pepe na avatu tina I lalo I fol sulvalu tau sanga, ma o lato ma I tanga fua mai I feusua inga whaia wha amalosi e o lato lava tau ainga. Peta I o leo o atu iai o le asinga sui o le malo Japani, whaatasi ai ma le au whainga ruenga mtanga ruenga o whaamsinonga Samoa, o se vaenga o le lato fono leana usuia mai ia pia vaya solnei. O le lona tolua I leo whaataluanga whaapea, al whaapaanga lea mtanga ruenga o whaamsinonga a Samoa ma Japani, wa apatua Japani e fia I lole to engo o nanga o whaatino, ele to o manga mo e puangatia. Ma taitai atu ele sunga pali I John Taimalangi o le stala sinia o le mtanga ruenga o whaamsinonga ma le pulenga. Ai o le asinga Japani e au fiaila na sui minista o whaamsinonga ma le whaulu o le lato usunga fono Yoshiyuki Sumishumi ma whaafeilo I mai ele prestene o le to manga le sunga silini uli na jang ma le pulenga o SVSG. O mata upuna awhea le lato whaaso ai au fiai le whaamua I le tamaititi po le tamaititi wa awhia ai ose a o onga fo I tangata o lo soliel tu la fono. Na mai tawina o le SVSG le sili atu fo I a lato whaamaumaunga o le tele o talo sanga mo tusi pui whaatu la fono I Samoa o na o le pui o tinama whanau mai Sawanga. Mai avi I ai le tautua a le to manga e pe ona angi ai le atuanga o le lua se fulu tau sanga o lana tautua. Ai na mai tawina fo I le sui o Japani Mr. Kushumi le awala o whaatino ai ngā ruenga le SVSG I le lavea ia leo le tangata awhia ma toi ave le avano le tangata soli tu la fono. Wa ia whaamautinoa mai foi le whaaua wai o le saolo na malo I le pui o whanau sa waina ma le polokalame o le toe fuata ina I Samoa. Tāna le afols fulu le tai au le asol neilon fito Novema. Ai wa fas fulu afe valu se lau fitu lua saini ngā 5 ua iai. I le toe lua I tu la whaangata le avano saini. Ai wangia mai nei le tu lau le fionga anai a whaanai. Le langolango ai le minister malo New Zealand Winston Peters. Whapena fo I le tu lau. Le sa avea ma minister kapeneta Samoa I tausanga ua tuanai misa telefoni. Lola langolango ina o le saini ngā 5. Le tautua lau Samoa Entertainment TV mai appeal ni fuit vai yaso ma le nei yaso Foraile. O ana Atamua na as whapoponga te milawal nei I le vai yaso fo.